Krem ka jing don langshu jong Muhammad Salah nri pelim ke Liverpool ya ke Inter Milan da Chico. Padairu haka last minute haka menit ke pra haka baka Liverpool kelap penkendit ya ke Inter Milan. Kad baka Barcelona kelap penlim no ya ke Frankfurt da Arla Weikol. Haka baka Barcelona kelai kurpura ya ke Laipon kepadang don jengkermen biang mentah haka Champion League. Kad ba peteng biang ke Bayern Munich pan kode ke jengjob hadin kelap penlim no ya ke Sporting CP dalai la Weikol. Haka ba naki drusin yelekai ke Bayern Munich kerang mat 6 rem dong tang sin kata hakmat ke Arsenal. Kumbala keren lupa da ukuj jo ke Inter Milan achivu. Haka ba ke Inter Milan kam laban kentron ya ke Liverpool warla krem ke jeng don lang jong Muhammad Salah. Kum taruh ke Liverpool kelalawan penlim no ya ke Inter Milan datang sikol barka neru kelajah haka last minute namar haka menit ke pra. Kata lingba ke penalti jong Dominic Szoboszlai kepala penkendit berpendiu mensim sisya ya ke Inter Milan namar kene kelajah haka menit ke pra. Kum taruh ke Inter Milan kedang ne ka khat arpon barka Liverpool mentah kelap ya ke pon jong ke Inter Milan damar khat arpon lagi hindrusin yelekai. Kad ba ke Barcelona kelap ban penlim no ya ke Frankfurt da Arla Weikol. Haka ba yak negi baro arkol layo do Konde haka menit ke Sanpau ya ke pala asis da Rashford. Bat haka menit ke Sanpulai ya ke pala asis da Lamine Yamal. Kumta ke Barcelona haka Champion League kladon jengkermen biang mentah namar kladon hadu kumbas popon nak hindrusin yelekai kepadang don hadu mentah ke kerdan ke bakat saw. Mentah kamit ke Arsenal kan saya kun percaya ke klub brok ke Real Madrid kan saya kun percaya ke Manchester City kad baka PSG percaya ke Athletic Club. Haka baka Arsenal nagi sansin yelekai ke Champion League mentah ke ayom kampat mat 6 rem watang sindro kala job pro sansin. Kebarang bat haka kerdan ke klidu mentah haka menjadi pon haka Champion League. Kublai sibon.